Assalamu alaikum bavurlar. Bugün 7. dersimizde başlayımız. 7. dersimiz damma, fatka, kasra men harptin kuralı okuluğuna dayındalatın bolamız. Mahrajda odan sayın жақсы шығаруға тырысыңыздар. Ruziqa, 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 ulida, ulida, ulida. Damma мен вау қатар келгенде у деп шығады. Соған жақсы мән беріңіздер. Ulida, ulida, kutiba, 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 udhina, 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 ju'ila, 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 dhukira, 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 umira, umira, ukhidha, 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 ghufira, ghufira, buriba, 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 khuliqa, 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 su'ila, 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 yasifu, 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 yarithu, 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 yahabu, 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 yalidu, 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 humila, 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 rufi'a, 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 jumi'a, 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 wudi'a, 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 fahuwa, 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 mathalu, 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 amalu, 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 samadu, 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 rusulu, rusulu, thuluthu, thuluthu, kutubu, 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 unuqu, unuqu, unuqu,